Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Yeah, come complete with it. Let cars go. Let the cars. These are and hey, bos ni bila nak TV? Yan, yan lanjut. Jadi kena elak, ye lanjut. Hey. Oh, kurai, you like bro. Kerai. Barto. Kedak pensawai ni kesegi. Boto. Niliang ngi waro. Kuak pi police outpost mukro mah po Barto. Mukro. Hawan kuak police outpost pi. Mukro. Hawan kuak police outpost pi. Mukro. Untuk hawan ha Barto im cha ini liang simbalang. Niliang kasung Barto le ong ipi wasyong pa. Rajar Khatsan. Kapangam Raliang Development Committee. Akot kaslah ke Jesu debuk phago. Hapor Uman Home Minister u HDR Lingdo akasukar worim Cipau ligis nem kat ni Pon Pausin dadawai ke tengah police outpost apa mukro ni ba niliang genoi ram chnong niliang genoi ram sing balang yu chua gi em ke jingma hapo ni ka thau hanrai ko pen siao si wa hadu next gi pem chai mi kete mem puyoi kete mukro police outpost ku em hani ka thau yong ki yong ni ka chnong prado prasnam Dadap i, em kita ke mensin, uno ciliang, ukur tan ciliang, kenmo hawi keski, bukan jai bru yung idau ngam go, siapa kita lu, kau menjadi usai biang sejisin, kawi mul orang ini, wada yobi, kejeng dia kelam hadiang nasurkan Meghalaya ke Assam, wong idau penbat itu put, hadiang regional committee, hari kejeng yo yung watang safety lem ye gue ye bru yung i, ye wajah, dan ini sekemat. Dadang lah kini kelam gi dem tau put usam. Dan tengah siawan liang yong iwro. Yang ini to dawai dengan police outpost